Tuwing asardang lalami ispul oy ti angin, lukas tuwing oras mas na ayan tuwirik na malaglagip ka uray no adayo ka sapay kuman nasa lunat ka tita. Bumaulak ti agsapang maikawa at taawan ka, awan ka tuwi den na pangparagsak tirik na nga maganos ka tungtang tulata di aldaw nga panagsabata adwa. Agan anos ka anusan ta panagin na dayuta temporaryo makitdi adan tu pakitaan ta di tangtun nagsina. Napudno nga ayan-ayan lakwan iti ragsak at daman problema dagos sa marisulba di ayat anapudno ket man nakaawa give and take lang ti pasapula. Give and take lang ti kasapula.